Sekta ya mathako ni guthitwo igutha gutigwo na kiriro na kiha kinene thutha wa njorua ya thi ya ihenya ria marathon Kelvin Kiptum na kocha wake wa kuuma bururi wa Rwanda GERVAIS HAKIZIMANA gukwira mutino-ini wa barabara. Area ya marakwire mutino-ini uria urahanikire thaa 5 cia utuku wa ira hakuhi na mutito wa KAPTAGAT barabara-ini ya ELDORET guthii RAVINE. Kuringana na ripoti iria ikiritwo mukonde ni kamanda wa borithi wa Elgeyo Marakwet Peter Mulinge, Kiptum niwe uratwarithagia ngari muthemba wa premium na arakuite kocha wake na Sharon Chepkirui Kosgei uria utanakua no aratigwo na nguraro njuru na arahanyukio thibitari-ini munene wa Moi Referral. Kwerekanite Kiptum arateire mwerekera na ararika mutaro na thutha ucio aragutha muti undu uria uracungiriirie we na kocha wake gukua hau. Mĩĩrĩ ya erĩ aya nĩ iratwarirwo mocarĩ-inĩ ya Rescos mwena wa Eldoret, nayo ngari irakururio nginyagia sesheni-inĩ ya borithi ya KAPTAGAT uthuthuria makiria ukiambikwo. Nyũmba-inĩ ĩno ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitari wa Rescos mwena wa Eldoret gũkũiyũire mbu, kĩrĩro na kĩgirĩko kĩnene. Family ya Kiptum igekira wĩra ati mwana wao ni akuite, kuri ona arata na athaki matiganite megwikinyitie maiyũirwo ni maithori. Ithe akiuga mari na mũrũwe muthi wa Jumamothi kiumia kihituku na marari na mwihoko munene nake. Uchungu na mtoto yangu si yangu, ni ya Kenya na dunia. Alijaribu kila njia. Hata Jumamosi jioni tulikuwa na yeye nyumbani hapa. Akaniambia endelea na maombi. Tarajia kijana yangu atapeleka sisi kutoka chini mpaka juu, lakini wapi. Nashukuru Mungu sababu ameokoka na tuliokoka samani ikupome. Ithe wa Kiptum ari na kigiriko ni ahithuritie ati thiku inya hituku kuri na andu mamucereire gwake mucii makiuga ni maabitha thirikari na mendaga Kiptum, no amera mamwonie iratathi o riothe rironania ni akuma gwa thirikari makiraga na magithii. Iko watu walikuja kwangu, sijamini mpaka saa hii. Walikuwa watu 4. Hata niko na number plate ya gari. Na niko na namba ya simu. Sijui alikuwa anataka kufanyia nini kijana yangu, I don't know. Mpaka nikaambia munipatie mimi vitu ya kuonyesha wewe ni mtu ya serikali. Andu matiganite ni marutite ndumiriri cia macakaya kuri family cia area ya na makiria family ya Kiptum uria urabatiritie bendera ya bururi na njira nene thutha wa kwandikithia rekondi ya ihenya ria kilomita 42 riria riatabaneirio mucii-ini munene wa Chicago bururi-ini wa Amerika mweri-ini wa 10 mwaka muhituku. This me speak for the world athletic in the South America, the Brazil. My condolences. He's sorry the Kiptum today. It's not easy to lose such a person, such a very young person. Ngumu sana. This world record was just ratified 5 days ago after he broken the world record in Chicago. And Kiptum is one of the upcoming and young talented guys that everyone has hope in. 35 seconds. Mbere ya gikuo giake Kiptum areharagiriria guthii ihenya ria Rotterdam Marathon kuria arari na matanya ma gubunja rekondi ya guteng'era ihenya riri na rungu rwa mathaa meri, na thutha ucio athii akang'ethanire na njorua ya thi ihenya-ini ria marathon Eliud Kipchoge thiini wa mbitika cia Paris Olympics. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.